matoli nisang maka iya ko tau mada makoy wacangi surah Yasin. Iya ko masisay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surah Bara'ah. Iya ko surah Yasin iladai baca peringkalingai. Iya ko surah Bara'ah dena susah deh mas sausawmi supaya ruhnya itu ditanangkan kemudian dicabut. Makiro iku bacaan surah Yasin ya ko lasa pacapurang mudah kangi mate ya ko tania manci pak burai pak mega to na sayo bacaan Yasin mati matu tania pak bunuh to ya tu surah Yasin. Nih itu penting saya sampaikan, makanya aja tapake imata milau doang alena ta surah pak pasti masuk pajak mega to tania tau masuk pajak 05 baca dong. Iya iku ma baca pu imat toli ma baca mo jete ko di baca mo pa baca do salama baca do wariala iya ko baca do wariala pak doang lo ko tau matewe maka dani gan ustaz di mani bawa maka daki sininna indo ambo ku mate dua ni indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku macu mana ni tu nenek talayase aja tak ada jamanang pusat tu puimang iya pamega tu tau nasa baca wariala ni kan nasa jamanang pusat ni mang ni kan tu makanya itapu